Sure, guys, welcome back to Speaker Now. I'm your boy Taylor DJ. So sibuyile another review. Hayi kona-ke beef on uBig Zulu no-Duncan nayo. Iy'nsizwa ngathi zwana amandla. So bekithi nje asenze i-review because use-replyile umrepha oqala ureplyile. As always vele besilindele uDuncan. So uDuncan-ke akacucuzanga. Within same day ugxophile-ke. So ingoma ibizwa After Tears. Hayi so-Speaker Now sihlalele phansi sayilalela. Ayi sayihlaziya yo. So nje uzoqala nje ngethoni oqala la kumoya wengoma like I think ithoni yakho uzamile ukuthi emhloniphe ubhuti omdala because uDuncan Samazi uScuba waseskradini waselokishini eScomplaza like uraw ngalendlela but so kule ngoma uzamile ukuthi emreply uBig Zulu but abo akamthuwanga kakhulu abo so thina as abalandeli baDuncan abo asikho happy kakhulu because abo uBig Zulu yena umsukelile so besikulinde ukuthi uzothi abo eminyakazisi ethi umfakisa kancane because uyena umsukelile yabo so I think uTira ubekhona mhlawumbe estudio lokho emkhotshe because uTira umngane omkhulu kaBig Zulu futhi uTira kuphinde esebenze noxolo yabo usabafuna ama-collaboration between Inkabi Record ne-Afrotainment so uTira usafuna amabhizi kaxolo so belo emkhuza Skuva ungamlumi kakhulu so I think uDuncan kumele record enye ingoma bemsusa uTira estudio so that sozwa kahle yabo ibeef because into akaqale ngayo khona ivoice note uBig Zulu ayisendela uDuncan so like I think wemsabisa khona usino lento indlela ayithathe ngayo la freestyle ekhiphi 150 bars lona weza ukumsabisa ukuthi no hayi ayidingani kakhulu so akazama ukuncenga yabo because yena abona akaye nomngane wakhe yabo so weza umsabisa so Skuva uvele nje wafaka nje lo voice note personal nike lokho so hayi Inkabi-ke angazi ukuthi izothatha kanjani but Inkabi la izinto esezingayo kumele reply na because uBig Zulu nasekuqaleni wakhipha ingoma ba-reply abantu but yena azange sa-reply I think this time kuyamphoqa ukuthi reply because uDuncan uma endleleni akho uqonde kuye ngqo uma uthi a-reply uBig Zulu adesibenza uDuncan uwinile-ke so nanendlela uDuncan aqale ngayo ithoni yakhe I think ngoba eqala ngethoni engathi uyamhlonipha usamlindele ukuthi ephinde ebhayize ekhiphe enye so I think la azomhlephula khona ubona ukuthi hayi ndoda hayi isinabile but khona into akayishilo nje ukuthi uBig Zulu menze ingoma noSjava like kwale le project abebeyenzile le Inkabi zezwe uthi masilalela ingoma siwesilindele nje ukuthi la segrapper khona uSjava kuphela because according to Duncan uBig Zulu uyibhimbi akwazi ukurapper nendlela akarama ngayo izinto eshow yena akusimini osusa lezinto nami ngithathe engomeni so nje khona nenye into ayivezile ukuthi uBig Zulu ngathi uphinde ethu ubeka isandla kubantu besifazane-ke ama-allegation avele kuSkuva-ke thina siwazi lokho but uSkuva ushilo lokho ukuthi no hayi leya ndoda le ngathi iphinde ithi ukushaya abantu besifazane zenza umuntu omuhle emphakathini so I think izona iy'mfihlo abazaziyo because bona phela bama-celebrity abo baphinde bexhumana sho unakho ukuza umoya so asazi ukuthi izothini-ke indoda enkulu because yona isusibeef le so uma kwanyakazisa abantu kumele ulinde noma engayini so silindele ingoma evela kuBig Zulu because uyena usolo uSkuva umphendulile kamnikezayo and uSkuva khona lo baba akavamise ukusebenza nawo ade ngoba uphethe ukwayo so ovamise umsebenzisa mabezota lapha khona lo mfana lo oyi-underground underground akafiki kwi-commission namanje ngiyamkhohlwa negama lakhe but umtsunayi yama so mabemdisa bavamise ukusebenzisa yena so uthe uBig Zulu uthe ubaba uphethe kwayo mayefika estudio vele abedayo kakhulu akurekhodekanga so mawuthi uBig Zulu mhlawumbe uyaqhubeka-ke ezame ukudisa I think ku-discrack elandela ubaphethe kwayo uzobe khona bemtalabhanaphi because uSkuva kayi nanengoma 30 minutes ngenziwa because hayi uhlezi ready but mangizwa kwi-skin ne-delivery yabo leya Skuva masulalela kuyazwala ukuthi yabo ingoma erashiwe yabo leya Big Zulu ine-flow hamba ngaleyo ndlela but-ke mase siba honest ngempela maziziwa nge-skill se-rap la kuSkuva office uyambhitsa uBig Zulu ngokurepha-ke nange-storytelling I think mina ngesayidi lami uSkuva ugood kakhulu i-storytelling than uBig Zulu even nangendlela abadeliver ngayo but mangijaje ingoma kanje ukuthi iphi ingoma emnandi between le kaBig Zulu kaDuncan mina ngingachuza le kaBig Zulu kuyazwala ukuthi yenziwe kusenesikhathi yabo ihleleki nendlela eflowa ngayo nje iyona ingoma yathi ihlangene kakhulu iyaflowa ingoma le that's why even namhlanje kusena udrop music video because ingoma abantu bazo-enjoy nase-rhythm izodlala uma ukuthi izodlala because clean bazoyithatha e-rhythm because angizwanga inhlamba kuleya ngoma eyenziwe uBig Zulu but kuSkuva uphendulile hayi asazi basathulo MT babhizi lapho benze o-live
abakhipha ingoma ama-crappers ayadisappoint-a futhi uma kuyi-beef abantu baphendula ngama-crack song ngalo usenzele live usibhalela ku-Twitter usichazela into esingakubuzanga zona so Casper bambize ngomfazi akaphendula uthula uphelile u-24 hours u-KO hhayi u-KO bathe uZulu Boy hhayi ama-legend bawanyakazisile so abakaphenduli kusikuva kuphela umuntu osaphendule after tears khona nje hayi sizwile hayi uBig Zulu hayi uzwakala umuntu ocasuke kakhulu kuleya voice note efakwa uDuncan ikhona ekuqaleni kwengoma nasekupheleni kwengoma nje sabantu abaningi bazoyizwa so I think kwakuyiy'nsongo lezi noba emsongela ngempela ukuthi hhayi no ukuthi akayiyeki lento yakho impela ngathi khona azokuthola khona umuntu ozobeka isandla lento engiyibona kule beef le ngathi izophela ngokuthi kube khona othola impama noma uthola isibhakela or else noma kube khona i-match ye-boxing la because uBig Zulu uyathanda-ke into ey'hlanganisa ne-match wa-challenge uCasper Nyovest namanje leliya gwala lelana alikakafiki ukuthi kuye eringini but-ke so-speaker nawe sivala khona la so Duncan after tears iphumile khona everywhere even naku-YouTube ngiyibonile ikhona kwi-channel ezase-afro laphana so yeah check that song out yeah. Speaker nawe we out